non hejong Bangladesh along civil war dolo so civil war apithak pen danglok kado gobi hadak menangan clash dolo crisis dolo so crisis aja ini penamasi menangan even Awami League a party lo nang cari bom Sheikh Hasina, the Prime Minister of Bangladesh lo Prime Minister itame India lo nang humidang kok ano. Laso penamase jasemet hadak alang nipan dak India bai kang lo ma India det lo bang det pena fi bangke hadak jasemet bangke Muslim fundamentalist versus Hindu kaswang bong clash dolo kasi menang ana Hindu tumapan aheme ke kai pendang lo kadu ko bi raso pen masi dolo si human crisis dolo dak India lo hitame Hindu Muslim lo bang so isu bangke hepik no anta damtang BJP sarkar nang mencari det pen bangke Hindu Muslim anti Muslim lahai hui dolo laso pen masi hadak stame laso negative la bangse impact dolo dupen masi Sheikh Hasina India pan along khungdet pena phi bangke dak sitame anti Hindu la bangse bangke hadak dolo dupen masi menang anak tumu bangke apran ke dam ta dolo hadak semet isu bangke kota puthak hadak bangke freedom fighter a kota bangke more than 40% net det lo laso pen masi pijo pen hadak students atumo bang ningke oi dolo ningke jang je dolo lasin nona bangke on merit basis si hadak bangke sakuri puno jat puno gorenga warsai puno itu an hitamela bangke pinangi pualam si laso isi a demand dolo laso demand pen amasi pijo pen apia bangke Dhaka University dong si Chengpen apia bangke whole Bangladesh lo amasi isi people's mane rathur bak kache song mandel no se apia bangke ini telah so government bangke kroy kre lo se a sarkar pa mesi pavede nang pu ini jong pichong ko mesi api bangke government against damji se api bangke prime minister itame India long je pachong ko laso pena jok heglong no nona bangke that India long hitame kedam tang 2019 aningkan Afghanistan Pakistan lapen Bangladesh Muslim country menang kaprek Muslim atum badet Muslim a dharmo tumpan badet dakabangke Buddhism Christian kaprek tumpan religious minority religious persecution pusikulo aso par latum bharita me dharma men pen ke chenek pine to latum mangi India long chelani pusi dakabangke Fransi bangke NRC pulo NRC में से आपके CAA आरोन बंगे kita nanti nika bangke pepas den lasini tum ahin pelisi ningkok chere do ko as si case kensi me si ningkok chere do si apprehension do athe dak bangke dasbet karbiang long 6 schedule area 1950-51 pen dak bangke constitution do methang ke chari aron do methang ke chari right to self determination aja kong le kom hek huitame dak bangke methang ke chari aja kong bangke Indian constitution bangke 6 schedule aron tepon hitame api bangke laso 1971 aningkan laso afrang bangke Indo-Pakistan war dolo 1965 aningkan laso men pijo pena pia bangke heglong lo hadak hitame latum civil war ang pangcheng bom lo election hitame Awami League lapen PPP Pakistan People's Party pula api bangke Awami League tu bangke majority haidar amase Sheikh Mujibur Rahman bangse ada bangke Prime Minister bab Home Minister ban hitung si cari lo mangi pualam bangke claim pen mase ada kroy kreder laso pena joksi majority haidar apita der cari long le pula so pena alam pena mase pijo Bangladesh lo bangke karhang lason dolo lasi api bangke ada menang ane party
West Pakistan lapen East Pakistan ang bonglo si West Pakistan am army tundak nang sun pak pe namasi menangan ke chenek kahulu kaduk lobe more than 30 lakhs amuni bangke aprandam nang haba lasop pe na phi bangke menangan nang ki nang ke che koson si dak India lo nang ke dokok lo ma laso bang hitame isia history lo aphi bangke Yasimeta bangke aku damom pe namasi Sheikh Mujibur Rahman bangke 25th March arni 1971 lasuar ni bangke alang li bangke tichini la alang bangke arrest po Sheikh Mujibur Rahman ka namasi non la Sheikh Hasina Apollo jaden da president of Bangladesh lasi 26 arni bangke alang li nur army bangke major Ziaur Rahman po alang li declared that lo 1971 26 March bangke lasi Bangladesh bangke West Pakistan lang nang dudun nong lelu lagi ni dudun dere to mang ni tongke sadhin lo ni tongke sovereignty lapen independent lo kumasi lapen Sheikh Mujibur phansi president pider lo lapen ako Tajuddin Ahmed prime minister pider lo Bangladesh laso pen masi arang li phana mangke laso afranga ni masi 25 ni masi arrest der lo Pakistan pon der lo laso pen aphi bangke hadak pijo pe Bharia Ronamai dolo, don mai mesti kecenek dolo, kahulu dolo. Laso pe mesti inut maskaren has inut amunit laso muni bangke United Kingdom lungjuy mesti alang isi artikel ke tok tu. Laso artikel tok de pe mesti halas daden Prime Minister of India, Mrs. Indira Gandhi bangke alang li bangke aning dok pilo aning hang pilo ajok support pe masi alang li bangke pijo pen ajab noy Bangladesh long bangke action enang po masi aphi bangke alang li pen peacekeeping force kothai lo toy lo lapen hadata Awami League pudolo ta seng pe namasi hadaka bangke training ta pilo ajab pilo kado elsa aphi bangke Chedan in the meantime pijaplang nama India pen mata peacekeeping force pothai lo hanti bahini pothai pe namasi pijupen Indira Gandhi prime minister Congress of government alang nitu mabangke pijaplang nama dak India long bangke ke pawang japan and autumn season pusipun mane autumn season pulang ta March April dak lom lo March April chiklo lom lo 10 million refugees crossed the border and entered India. Prime Minister Indira Gandhi considered the option. Nangkun Bangladesh tong dui ma India tong dui ma bang tami open lo wang lo hal sohor bangke 1971 aningkan wang lo bang panama se dak Assam lo nang pleng thib masi dak Karbi Anglong pan kecerap ke dak lo Karbi Anglong hitame Uttor Borbil I Dokmoka Parokhua Hauraghat Fuloni laso bel long bangke halatum phansi Bangladeshi banti kok lasi mo sadhin long lo pulong te mo independent long lo pulong te la puthot che pon thude ji la ke refugee laso joini still ni tum repeat lo Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen isia resolution doma atala ka schedule area avi without taking permission from the authority of Karbi Anglong Autonomous Council labangke popangni dia padokok penamasi halasu nilita bihek lang do anaratum eviction pangcheng lo refugee eviction api bangke long dim pangrum chomlo api si akos central government Assam government Karbi Anglong Autonomous Council dudunde nilitum chini unde sitalasi api si block concept bangke block 1 block 2 block 3 block 4 nonta asa block 1 block 2 block 3 block 4 concept and sinota me baki along le dolang menang along le hin dolang la bangke ni thani tame che thera kami me thani tame arleng the tung chirai delo mo alis tung than telo aina long le la nale tung si langdam pulo tung te koma ma tung si la solong le doma pulo dan tung chi
toja ba Jepon de ji pulo Jepon peder lo Jepon peder penafi nona bangke Karbenglo a district along ilitum 2011 a census ateng pulutante ilitum total population ko anlo 9,26,319 total population Karbenglo lo laso pen langdam lo pulutante nona bangke according to the 2011 census Karbiatum bangke 49.68 ujidak dolo Karbenglo total nithalik depo dake dasmer ke Bengali akhai bangke 5.89% playing at lo 5.89% playing lo pulutante dak bangke 54,549 population playing at lo non lasi langdang lo pulutante lapu East Karbenglo bangke second highest population man elo lapen West Karbenglo bangke Bhojpuri pulo Bhojpuri pen Hindi speaking lo alang lituma bangke langdam e pronte 26.42 bangke la bangke non indigenous lengelo asi indigenous tuma bangke ahin ko andoma lachon